Pansuba Manipur Integrity Day Pangthokibada Kwigi Kamukogi General President Kwigi Ujanando Luangna Thamgiba statement Namasu Koi Kanani Nevaya IDP Singna Masagi Yumda Hanjinduna Hingba Ngamlaba Matamda Manipur Santi Hanjele Haina Marile Nebasing Fundo Piu Hariba Matangji the Koi Ozana Kalamaram the President rule Koi February Tang Kanwadagi Laki Basidagi Koi neutrality Karadi Lakta they have the Kamnabagi Kaptarapagi Sang, Kaptarabanina, Koi retaliate over Kuthan Bigang to Kato Kapsinton Bigang the Handare. Masimangna Koi normalcy restore Tore Manipur peace like have the yard, but Madam D. Quigitoanba, Mayum Tadoga, Koi relief came the labor IDP Singsi, Masagi, Mayum the Hanzindri, Powdi, Koi Manipur, Quigi, peace like have the Koi, Iman Betoka news. I do the Natana Quigi National Highway the Tongan ba Purup Sing Manipur Taribani, Tongan ba community is in housing, no Chapay, except my tea, Chapayadribani. Masisima Yadriba, Pauba, Duga, IDP Sing Namayum the Hanzantri, Paubadi, Equi Manipur Sida, Equi peace restored the red normalcy lady, and a Kanbadi Chum the Rahina Kale. Masimatang the Ozagi, what all the Karikaman? I come again. Manipur ako integrity dia, pasagadan mo. Integrity hay jo ako English ki wahin ito. Pun magmayam daw ko. Ako yung Manipur integrity dia. Pun ba siya kanano? Manipur ba ako puro kalup may amalay ba? Ako indigenous people member siya. Ato yung pun ba hay ba niyo? Apun mo sakti betugay na kono yauri niyo. Ato kita buta ni ako yung ngarang amukona. On Manipur ako ako amukona. Ako kunipan suba integrity dia pulaganda. Ako integrity pillar ako yung pologon ki makata mo nakanda layo dra ako lay katar daw do. Ngango dia ako integrity pillar do mira angka dana ako leiramni sembi da dana kotar jing bidana go aduga magi mapok mot kagi kumol lakon meto di integrity na do lei kat ni ne abu gora pamje se ako integrity apun badu ne ba apo khoje pulli bra ba ako pulli bra ko si phajaba komla ama khoktu ubuda yengura phajai dana masung nai na loi leiri masung amum gi magi separate administration adu du ne haiba loi leireba aduradi akoi integrity day haiba se pangthokna tawru se amuko bu yam thagale adu aina thagade ngai oiriba se ngi de oirida amuko ge akoi gi project oiriba nando luwang inau ibungo yam bhajana wa ngangi ne madi india government na akoi gi ngasi fawada kalu amada ama hajin amara tawdana manipur se akoi gi thugaina manam thana sile hai lego do haibiri do Kalau kita orang macam aku pernah bayi besar kita kan, buat hari itu. Asyik asyik muka asyik top aku bull lekap tian parung hai aku. Aduh nanti amu ko gumba mayam aku leader aman aku mayam pau tu yang mayam tu. Indah kami ni jangan mayang do sini macam mana boardly magi ngang tu mana sini tu. Singang apa ni macam. Semua ni jangan mayang singang ni hai macam aku nak lain pau tu aku kan tak hong macam aku dah lain deh. Manipur aku indigenous people sing kana aku indigenous people sing aku ni masa kang tok si. Ada indigenous people dah tahu mayam pun bakse masa imaram dah halan si. Adu nanti aku pau di aku dah lain lagi di Manipur integrity aja kai aku tugai aja dong pun mengamoy ba. Aku cik pun mengamoy ba. Manipur indigenous aku dah aku ni Maitai ada ke aku lain dah aku naga aku Maitai pangan aku ada aku lain di koki lesu lain aku koki luar aku dah hai mana ti. Aku dah hai mana illegal Myanmar lagi Bangladesh lagi. Aduh dia kata dia cangkir lagan dah lagi macam hai mana ba. Aduh aina hai je bedi integrity day hai macam aku nimit tu kita mampu kumon lak bakal terdak aku nak aduh tu pangtu akan dah aku aduh dah aku wah kerang ngang ba lagi kerang kat ba. Hai macam siapa pai pabudi ko. Aduh nanti bila aku mana pun integrity aku tugai nama hoda ni pakanano hai bila tu aku nandu luar kudu mit kendana ada apa tak ya aku. Aduh dia aku nak tugai nama mido besar kagak bina aku pun bagi sakti panggal aja sakit lakan dah mana pun aku kai biar roy tugai nama pun si nui ni hai macam mau aku para tamu betai ko. Aduh tu na Manipur je mayam pun Manipur aku ye seso mayam pun mak lei dah hai nama lei dah benda Manipur aku seorang mereka aku jadi mereka thom macam macam tiba tiru sono halak aku betul hai benda di thom macam macam tiba tu luar ke halai Manipur ki seso macam tiru so hai benda as zaman na tiba ngam terena hero hai ni apa aduh aku itu yami leader hai leader aja president secretary adu ada leader aku aktor ni apa jing desu tam desu aku leader aktor ni apa aduh leader macam apa tak muncul lagi nak Manipur integrity je ngak dah pakai tu nama tahu hai baca kau orang ni si aku
ngomgdeeba adudani akona luching ba hare luching ba aina hanan haijabadri akoi miyang luching bani haiba data ira ba laikidra ba layo kraba luching bana hairam mudu mana sau joy apun mura joy magi mari koring apun mura joy oine habdo si hairam meba si hairam ba bodra akoi kanano luching bi wado akona tare khange ure magi bato tamra akoi pun mangam bra hai batona hujik matu matam gi oina akoi gi maya pun mangam dra lai apau kaya ni mare bang mene kaya lerga batam du gi lengak tu gi lengar usi gi pigau da ruman ro chang hibu yawi ado gi paper tiger oina tho ma kana mayam da tv da adu da mayam tor ma nga tor ba ai luching mane hai tor kana tumin lei hi mayam yawi ba si ji adu ne ai na ngang amuko gi president oi bai no ibungon ndo luwang yam da mu thongna lei mai da ba ningi marat lengang na manipuri yengi meng manipur integrity thuai na hona ba kanglup amaga ka tawra ka koi gi punjim me yadana ba hona ba ade koi gi kulai pai ba kro manipur thuai na hona kulai pai ba singa se inda government na tongsil laganda hena thuai na ba gi ba chang jang ba gi ba chamana puthu ga ngange asu phajana ngam kai le ge adra asu phajana ngam mi do go ngang wa do ko na khange koi gi sini khanga de koi manipur integrity kai ba thugai ba na hona ba prom cha koi mayam putla kana ko madu ma thi pi no hona batai madu gi lokum thokba thokdang do barat lengang logo da bane manipur pun saktam kai ba hebase barat lenga ke pun saktam kai bane do lobi ga da bane hu ji phawdi logdri hu ji phawdi manipur thoi ba ko gi lan se sahi ani kai phai do re ko gi honorable prime minister na amuk ta hanna manipur lak pidri wahi ma ba hai pidri la lu shen bo de adra ma se lu shen ba bo oi bagi ko gi magi lo chat la aduga manipur gi si akoi integrity si akoi gi kai jana ba hona ba da hona ri bra hona da bra hai ba se ba si akoi hangai wa wang amani ba si akoi manipur gi langar wa myam pura mangna dili gi ruchuk na chanbi re de ko ina moina sumaina tha thabung do na cha mong pobi ge haibong chong tha de bi ro na ngai le ba se si me sam na khan bi ro na khan ba do ya jana ge ada ju da ge haibong tha de bi ro na khujok na ngai ba se to bi ra ga nu aduna akoi gi nandu luang na phungdo ki ba integrity de nimit phungdo ki mayam do thabo na pangthon ba aku mayam punna hoda minara si adaga luching ba sawa haiba aina mohor aina I am the best kan I probably leader ni I to buni ga haiba ado to piro ado manipur tu aina hoda ba po mo yang na do masak khangi si kuire na khangi sia masak khang ba jing ba po mo yang na ba si bo aingi oina cherak pi bangam da kari gino manipur me apola boy bo kari gino boy ba ti pi bangam ba kari gino basige sandari ba kanano haiba do ngarang nandu luwang ka ta khre ta bani da koi mado chu thok na honop ta re manipur pun ba saktam kai jana ba integrity ngai hona che ai tham jage Thank you very much.